Penting juga ya. Maiji mama. Jangan rawa. Jangan Nerundi. Bukan tahu apa lawan. Ya benar aja. Marah-marahnya saya kawan. Ada Biseang rami mange kaleng kuri mabelaya nanu padongko empori sedreang bori parangan jore mi mange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku ripak maiku busa mine barambangku najameng rijene mata tulina rokong simpun ri sayang ranu siang menyambungi ripangainku sarwani pasalasa sarwani pasalasa Biseang rami mange kaleng kuri mabelaya nanu padongko empori sedreang bori barang anjuri mi mange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku ripak maiku busa mine barambangku najameng rijene mata tulina rokong simpun ri sayang ranu tekne lalo tunjang ngamasia menyambungi ripangainku sarwani pasalasa sarwani
pasalasa. Pala tu jinna mangge tangu rangi rian rongku aule tamali mani riana jari jarina joreng mami akrapungan riballa paine beruna aule napakate ne napa empo risungguh aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraya Androng gak lupa risita buru sumi barambanta aule poli mi kama kapasare patawange joreng mami akrapungan riballa paine beruna aule napakate ne napa empo risungguh androng te aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraya androng gak lupa risita buru sumi barambanta aule poli mi kama kapasare patawae
Manalapang pangpungin ang ginawa. Andyan dyan tamasay sayang. Mingkarinaki andi. Kau tinin na nyawaku, andiku. Oh bulayku, bidadariku. Andiku, oh bulayku, bidadariku. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فالآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر تستهزئ أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فالموليات قدرا بضرب سبحان وذكرن به الأقوام فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وفلا يعلم إلا بشرى ما في القبور ورب ما في الصدور إن ربهم يومئذ القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش وكالصوت وتكون الجبال كالجبل المنفوش وأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تمديد وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله وما كسب تسمى نورا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله آخر وخير أمة وآخر وخير أيام يوم الأربعاء اللهم إني أسألك موعد رحمتك وذلك مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها. حمدا لك اللهم تقبل خير والسلام والسلام اللهم الفاتحة. دعوت سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين.
Ini orangnya di atas.
Allah
Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah walimatul urus bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hadiri acara akad dan resepsi pernikahan saudari Nurul Hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih berkah membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak repot. Terima kasih. Bapak Ibu yang bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu, saya mohon untuk yang berdiri di atas panggung untuk duduk di tempat duduk yang telah kami sediakan.
Jangan terlalu madep situ. Sedikit, ya. Basket. Mari kita bersama menyaksikan pernikahan saudara Yusman ke Khairul Wisata dengan orang besar binti Idris. Aku bersaksi bahwa dia Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Usman Khairi bin Sabar, saya sahkan Murah Isa bin Muhammad Idris dengan engkau yang darinya tidak kita kepada saya dalam mahar emas dan suami Allah Ta'ala tunai kepada Allah. Saya terima nikah dan Nurul Isa bin Muhammad Idris dengan mahar emas dan suami Allah Ta'ala tunai kepada Allah. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya.
saat ku tak ada, ku jarinya. Amarah pun jadi kunjangkana. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing. Saya harap untuk duduk di depan ibu masing-masing. Mohonlah restu kepada dan juga bagimu. Ia membesarkan menegurmu semata-mata karena rasamu, agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah. Ibu, izinkan kami memohon doa restu. Ibu, masih tergambar jelas dalam ingatanmu perjalanan kehidupan kami sedang doamu. Aku harus merasakan kebayakan kebilang-bulan ibu, berbilang-bulan dari ingatanmu, suatu kondisi antara hidup dan mati. Saat engkau harus menjaga kami, melihat ketabahan dan pengorbananmu menghadapi kami. Berikan obat yang tak pernah jeruk menegak darah. Ketika baru sempat kami memberikan senyuman di bibirmu, memberikan dengan kebahagiaan di matamu, atas berbakti atas segala jasa-jasamu. Hari ini doa yang mengikhlaskan pengorbanan, yaitu doa dalam sudut-sudut panjang. Tataplah ayat. Selama ini ia membesarkanmu tanpa lelah dengan penuh kasih dan sayang. Perhatikanlah ayat. Silakan melangkah kepada ibu mertua. Ibu mertua, ini adalah persungguhan pertama kali di bantuan. Harapan kami kepadamu, jangan anggap kami orang lain bagimu. Kami saat kami melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami jika kami melangkah menuju jurang kesalahan. Ibu, di hari pertama kami menjadi putra-putrimu, kami memohon bimbingan dan arahanmu. Kami memohon doa dan restumu, karena pada hari ini kami telah berjuang untuk mengarungi samudra rumah tangga, mendapat gajah rasul mulia. Ibu, agar kami tentang kasih sayang yang tak terganti manusia. Bimbing kami untuk bersama, kesabaran seluas samudra. Arahkan kami untuk membuatkan ikaran pernikahan dalam bimbing kepada Ibu. Bertahu kami dengan budaya keluarga beradaptasi dengan keluarga besarku, dan tak dapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Cium tangan ibu mertua.